Yehowa nofma. Yesu Christo no jieme. Mao dola lo ifma. Ame wa meto alo gbogbo wa meto ya meyo. Yehowa Yesu Christo ple mao dola we. Gakpe de sofo yi le solimie kplo. Bishop nku kpo nuwo ye le duo me. Yo no vilon lo we me dogbe na mesia me va gben kepe avalaji. Nko nyenye Adam ne va moji me de ku subscribe na channel a ne na ma video kpla me no vi. Fian ya me no anya lebe me va kede video de wu nye nya jojo we. Yi joy cho zame yi va yi. Aha ya me di be ma phone video chon. Ne mi va moji ya mi le gbogbo be mi di be ame ono vususu le na de ta mi di be ame ono vususu. Hadebe nya ijonye be eviwa me nefia le jome. Hadebe enodibe ya ide gbedoda feta. Enya ile me dibe magbona wanye be edefuvie ne ewu amet afon achinambe yede ma ugbo ya wonye be eviwa me ne afia eviwa me ne menye de kodevio fia eviji pokpo aji evijiji wa menne aji devio kaka wa va fia wa menne ere menye dovio menye nuvio no vilano e ya menye zigbanto yo amole fafia hade solme de data amole fafia hade subota amo in fact e wole anije accident wole jojo hade benuka solme de conversion de mi yede conversion e jode nyu for metoji Ozo abafa ba sedegbe. Be mi yede conversion. Evu va trobu. Ale benuka. E chi vogo me hova hedogore. E trozo abafa ba sedegbe. No vilono. Enyo be mi a o ma fedo. Enyo be mi a nye Kristo to. Vonye me kwa be so vide le mi a pa gbe me. Nya te fe de ka mi le gbogbo la gbe nkefe ya valaji. Anyo be na dina de na soro le moji mebe afeno te tu de viwa me ne de home mi me kposol me yode enodo le yojo ide nu bubu wo fe afo be yo ide solime vo afeno te tu de viwa me ne mi globe de viwa me ne ma e fe veve alo fe de kakra le odomere ne ga lelekeleke vichichiwa me ve ajebe wadasi dade afe me for the sake of security. Vonoville on nous kaejo. De viwa me ne ma fia le home. He no jo ide solme. Kristo to enya me dibe ma bia walu ma gbo na o. E ya nyebe de. Yehowa nofma. Yesu Kristo no jieme. Ma o dola o lo ifma. Ame wa me to alo gbogbo wa me to ya me yo. Yehowa Yesu Christo ple mao dola we gakpe de sofo yi le solimie kplo bishop nku kpo nuwo ye le duo me o me kpo yo how to win election ya le popo MPP NDC ye you are win election ya le popo enya dujina novi enya dujina yema ble evide kare kwa menne o fia de ya le jivena menye solime yodolo fia de ya le jivena ya ta me ko ide doku o me mi megbo Yesu Kristo ele Yehowa ele mawu dola wele wo subo me sofo wele ale kojo na mundodo David ka menne e fia le joma vome machina welo nya te fede kai mi no gbola gbe nkan fe ya valaji ne mi gbebe ma vu mi ape susu ode mi ano fiafia nji ne mi gbebe ma vu mi ape susu ode e chi ano mi ale la kra gbo me po chi jan choda gata oyo evu mi te un yiyo me no ba biase the money we entrusted in the hands of our politicians, how are they managing their resources since slavery time to what colonial time
Yami no sika futayo. White man make what if they go yobe Gold Coast. Ghana ya va kwa vokwale mili hiamera. But poverty yellow is mental problem. Yata fait no jola fait membe yede ma de yo fait tout devient de home. Assume be dasi le devient ne fi afito ava fi devient no fi devient where. It would have been better. Agnon. Va faire no tout devient de home. Ou devient ouais. Like in actual fact, it's the mother that killed those children. How the fire started, we don't know. And I'm wondering if the security system, fire service expert can detect that thing. Because of the system we have, it's not functioning. It cannot work. It can't take us far. Ewu Christo to, ewu ameibo. E ya glomele, be mi avumi ape susume. Me no gloda be je be mi avumi ape susume. Nunca ta je be mi avumi ape susume. Solimeni ine dere. Alo gbedo da ape ine yire. Who told you? How many times have you gotten answer? Ndodo ine le didide. How many times yane ho ndodo? Iwebe wo jide fo galefuma kokoko. Hadebe odo ngbe na webe. Egbo nyonyo gbe. Anyo kokoko nye hin ato fe gbedodo. Excuse me to say, ma biase, e vinoma e doka osro. Professor kan lesi. Jipo ma cho ana o mana wadu. Am gbetoji wakoto. Certificate kan la siwe e doka ne sro. E atami no mojiva. Ne mi va moji me bia biase vede. Am e bo mi ape suso me dele kokwa. Mi ape suso me de e doka certificate ka school nene de no me de school je be na sro do e ka la si professor agble de la nya. No ka ne vale ma obia. Ta ne tu e viwa me ne de home. Nya biase yelo. They via favia me but all the view pas vissé. They can't break the house, they can't break the door. Like I'm even surprised at that people. I mean you say the view papa obe potru. Nyemia no kamata le moju anyine mata na de homa magbe. Ntu de kemete un dogba e homa na de view no survival. Vonenye fi afito ya wa nyale wa fi. Onyale yo vo tru yo atun afi. Ame bode $1,000. $1,000. Christianity yata komiano enye Christ leke ma denya gome. Christo to menye tade. E ya fak paji glomele. E ya fak paji de glomele. O tu mi ape susume de angongo me. Angongo ibo me ya tu mi abe susume. Kode. You can't reason out of the box of Christianity. Evelia, eva ichi solime pe pokplo dete. Pokplo mare. E ya nyebe sofo be mi ava all night. Automatically you have to go. If you fail to go, sofo lo bia se be chata me va solime chozano. Ta ho nyebe na va doji jona o fe sofo tare ati wan tu view de home. Obe mi a jonu e wolia. O me ton jonu e wolia de vio la vi fa le home le nu dudu dine wadu. O me po gana na de vio ne wadu. Voy droga ko va na sofo ebe le nu e wolia jo. Hadebe no me jo de sofo ava bia no vi. To denye. O le o de go yibo me. O le o de ga yibo me. Mais bien dagbe na le moji. Ni ma fo nu sugbo. Ne viwa me ne ton fia na wede. Gbogbo yi do kuyo me. Ne na bia do kuyo se be mawu. Yewo wa fika ne non. Yesu Christo fika ne non. Mawu dola o de fika ne non. Sofo o de fika o non. Bishop de fika o non. Ne ni po ndodo de na kwana le moji. Mega nglobo. Jagbagba ne na subscribe. Ne subscribe for de. Na ma video plan me de. Be mebe. Like Benkefe Avalajide, we need common sense and logic. Let me cause wagbe. Va ekpla do no mete un de school. Happen na va dogbe da be ma uni na we do never. E ya ma no mede. Mi ano hia give us edegbe. Me bia dagbe na me sere.